Kapitang Inteng! Badaw, adda nakitak nga ilaklako da iti online asikunhan asufa. Apay ko mano adda. Gatangan ta kuma, tapno adda mo't sofa ta. Kahit mano nga ay. 2,500. Last price kanon day jay. Tagawid nga min ijay probinsya ti akin kukwa. Nan, kita man tiladawan ti sopa. Ato'y black ti color na. Kan mabalin a pagturugam no kayat mau. Ay, ne, hunyag paiswa niya. Ay, alae mong day tatuyang. Day to ngay. Ay, kasla ref mat. Mini ref ko ng muta. Sagmamanungay. 3,500. Sige. Alain tamot tinday ta. Sige nga raw. Ta ipa-deliver kon dito'y balay. In-deliver damot gaya man da ito'y sofa kan mini ref. Nasaya at mat-atap no adda o siya renta. Wan, ang linisak pa'y nga umuna kan labaak ti cover ti sofa. Tapno aglang lang nga brand niya. Wan mat ki di Kaya ti sumaruno nga orderan ta, washing machine kan rice cooker. Iraman mo matanjay tibay tapno adda pagbuyaan ta. Wan, agkita aktumanon no adda ilako da sekunhan. Ta saan tamot akabailan ti gumatang iti brand niyaw. Ay katuan, basta pilyam laki di jay mayat ti quality na, kan saan analaka madadaal. Wan. Agorder ka no adda, saan na bale? Ta alaik tumanan ti sahod ko inton katapusan. Wan, kan inayon tantupay jay bayad ti basit anateng nga inlakaw. Wain. Sige, pag tinulungan ta, tapno makompletaw ti gamit ta dito'y balay. Ay na, nagmayaten ta agilan dito'y sofa, aginatang tatuyang. Unmat nga main. Iso nga aggagat tapay, tapno magatang ta amin amasapsapul ta. Ay katuan basit lang makompleto tamatan ti gamit ta. Ay un gayam, adda ice candy di ta ref no kayat mo timangan. Inaramid mau? Un tadamot ten ref ta. Iso asaanan amasapul amapantagumatang ijay tersina ni Marikwanang. Nasayat at napanunot mo da ita. Un, inton bigat, mapanak agpalingkay. Gumatang ak iti frozen foods kan karnay. Tadamot tenday ti ref apang ikargaan ta. Ay un gayam, simangput ka din di in order mo a rice cooker kan washing machine. San pay? Urayin ta nga i-deliver da. Ay, iso na lang ata, naskin abawasan ta ti ornong ta, tapno adda pagbayad ta. Kurang ba't gayam da ito'y sahod ko? Kisayan tapay ati ornong ta. Saan na bali ta usaran ta ti pangigatangan ta. Marituyang, makiin nistoryak man kan ka. Sige laang maray, awan mo't dakas na. Adamat gaya man TV, oh. Wun, kagat-gatang milaang dayta maray. Kasta ka de? Adda pa'y sofa kan ref, yo. Dagita tinangigatangan mi iti kwartami kin ni badungkaw, maray. Brand nyo ka di dagitoy, mare? Ay kwa. Ay uwan. Uwan maray, brand nyo dagita. Apay ngay nga dagas-gas ti TV, yo. Kan kasladaanin daytoy cover ti sofa. Style na lang dayta maray. Daytoy matibay. Nagasgasan, idin-deliver da. Kasta ka de, mare. Manungay ti pananggatang yu iti TV, yo. Ay sus, nakababain no ibagak 5,000 lang ti pinanggatang may. Ay, mare, napauli magkamay. Ay ko maray, Gismel. Daytoy sofa yung ay. Kwa? Ay, 5,000 lang, maray. Apay nga'y akasla alanganan ka iti ibagbagam, marituyang.
Ay, kwa! Saan mo't si kamot maray? Ay, mabit man lang. Agtimpla ak iti Diyos, tayo uminom ta. Anya tigatang maribanang. Sa anak nga umay gumatang, Maray. Anya nga rod ngay. Anyat gagaram. Ay, amo Maray. Adda kaya man ginatang damari tuyang at TV, sofa, kan refda. Isu siguro tayo nakitak nga in-deliver da di balay da. Uwan siguro Ti ko na nakanyak, brand new ka no. Hanggang saan mo't nga aglang lang brand new dagiti ginatang da. Kasano anay bagam tikas tangay, Maray? Adda nga min gas-gas ti ref kan TV da. Kat jamot sofa cover da. Kasladaanan. Bay amlatan di kumari ta. Wen ngam saan mo't anasaya at ti agulbod, Mare. Awan mo't dakas na. No ibaga na a second hand dagiti ginatang da nga usarda. Maray, gumatangak man iti may sakilong asukar. Anya pay. 2 sardinas, Maray. Tay dakkel, wano tay baset. Jay dakulan, Maray. Ay, huwag gaya, Maray. Mm. Agsisinukat mo tagi deliver di tabalayaw. Ayun, Maray. Ado nga minti in-order ko agamit may kinibadong ka. Naimbag ka pay, makagatang kayo iti gamit yaw. Wen, di pa'y nga arapaap may ti maadan iti brand niya nga appliances. Kasla da pay sufayo. Ayun, Maray, adda. Nagngina nga raw. Sa dino nga'y tinagorderam. In-order ko iti online. Napipintas mo. Ay, agurnungak tuman. Isurum to kanyak no sa dino ti paggatangan iti usar. Tagumatangak tumamay. Aday bagakken ka, inteng. Anya man ang dungaw. Adamot gaya man TV da marituyang. Aya! Wen, isaan nakibuyaak. Saya at no mabalin mo ti makibuya ijayanda. Nawan ar-aramidam dito balay. Wen Asino ti adda TV na, antay? Ay, nay, ada kamot gayam kwarog. Unantay. Itay pa nga dan ni Kwarong. Gan ganin to pa ibusin na di kape iji termos. Ay, saan ka nakita kwarog? Ay, pasensyakan. Asino dyan kunayong adda TV na, antay? Ay, damari tuyang. Ken, mabalin mo pa iti agtugaw iti sufada. Kabayatan ti panagbuyam. Ay, inaktuman nga rod makibuya, no awan ar-aramidang. Wen kwarog, mapan kalat ka. Papanan yaw, tatabataw. Nagkapuak iti bangkag may kwarog. Ay, adaman sa ludsudag. Anya di jay. Pudno ka din, adan ginatang yung TV yaw. Ay katwan adan kwarog. O may kanto makibuya no awantar aramidam. Ay, nimbag kayo pa'y, tanakagatang kayo ni TV yaw. Wen second hand lang. Tinapatag at daw siya rin may. Awan mo't dakas na no si kandahan. Tinapatag, saan nga over yaw? Wen mo't kini kan nagmayat ti signal ti TV may. Ay, nasayahat nga rod no kasta. Umayak tumamot makibuyain ton rabe ay. Ay katwan o may kalaing kwarog. Awan mo dakas na. Ay, makibuyak man dito'y TV yaw. Sige laeng. Agtugaw ka kwarog. Anya ti kayat mo abuyain aya. Urayan niya. Ay, nagmayat pa'y gayam da ito'y sofayaw. Nagmayat apagidaan. Gumatang kan tumot iti sofam kwarog. 2,500 laang ti presyo na dayta. Uy, natsambahan nyo ti mayat a sofa. Ni man nanam atuyang tinagorder iti dayta. Ay, no kayat mo akat, agpa-order kan tumot kan kwana. Ado nga menta muna pagkatangan iti second hand niya usar. Una, no adan tumaurnong kao. Orayin na nga rod beet, tagtimplaak iti kapita. Kalpasan na, rogyan tan tagbuya. Anyat oras ang dungaw. Alas 8
Apay nga awan pala di kwarog. Binilin ko ang masapa nga umay, na masapa kami nga agpasintro. Amangan met no nalipatan na. Tiniksak nga awan reply na. When no, busy siguro. Da ko nanggal. Dana, apay nga itakalaang. Napuyatan na kami nanggal. Apay ang napuyat ka. Nakibuya kami kadatata ba daw. Kung nagis-istorya kami, may papan kadagiti si kanhan nga appliances aginatang da. Second hand kunam kwarog. Munantay. Na, apay akasla naklaat ka dungo. Kaya't mo asawan. Second hand dagiti ginatang da nga usarda. Munantay. Apay kaday. Tiimbaga ngamin ni Marituyang kanyak kat brand new ka now. Inulbudan na kasiguro Ay, isumot lagayam akasla nagasgasan jay TV kan ref da. No kasta, nadakamat mo kin ni Kwaraw asay kunhan dagiti usarta, badaw? Wen tuyang, agurnong tumat ka na, tapno gumatang mat iti sofana. Saan ka di nga imbilin ko kan ka? Adi mo ibagbaga iti daduma asay kunhan laang dagiti usarta? Ay unay kan, day tamanan ti pakabasbasulak. Tawanan sigurado amaamuan ni Maribanang day taadamag. Anya ko mano maamuan da chicken hanlaeng ti usarta tuyang. Awan mo't makita kadakas na Sapay imbagak brand new dagiti usarta. Na tapno idayaw da ka dagiti kokumarim kasta kaday. Agis tanbayak man dito tersena marikwanang. Sige laang, Maribanang. Ha? Makitam ti makitkitak, Maray. Anya ang makitkitam. Adama man ang nag-deliver di tabalay da Marituyang. Ay, gimatang daman siguro na iti gamit da. Ay, naimbag da pa'y, Mare. Kabailan da ti gumatang iti brand new agamit. Ay, saan a brand new dagiti orderan ni Marituyang? Anya? Wen, saan a brand new? Ang high quality, Mare. Kunama ni Marituyang a brand new kano dagiti usarda. Ay, nagulbod ni Marituyang. Ni paribadong mismo tinangibaga ka ni Kwarog, a second hand dagiti gamit a ginatang da. No kasta nga raud. Apay nga amasapol nga ilimod ni Marituyang, a second hand ti usarda. Sa dino tinagapuan yung dungo, apay nga itakayla nagawin. Di talaang ayan da marikwanang. Ne, anyat inaramid mo dyan. Adala naging nistoryaan, May. Apay amasapol amapan mo istoryaan ka ni Marikwanang. Di maipapan iti sikanhan nga usarda pari ba dong? Kurt, pudno mo ti dandanon ko kan ni marikwanang Ada ayamot dakas day, Jay. Di mo bayan ni Marituyang. No isumot ti pagragsakan na. Saan mo't ngamin nasaya at ti agulbod? Maysa, awan mo't ti dakas na, nupod no a second hand dagiti usarda. Mangibabayin ka talaga tuyang. Na apay manang Is-istoryaham ka no a brand niyaw dagiti ginatang tanga usarta. Oray no saan mo't a brand niyaw. Kababayin day tanga aramidam. awan kumati parikaw no saan mo nga imbaga kadakwada asay kunhan dagiti usarta? Apay ko mga ilimod ka, kat isumat tipod na. Itasyak manan ti pabasulam. Asino pa'y kumati pabasulat? Basol mo day taba daw. Saan matadakas no maamuan da second hand dagiti usarta? Anya ngay nga raw kat isumat ti kabailan ta agatangan. Tinapatag, nagregregatan ta, ti kwarta pinagbayad ta. Di ta ka man langan. Ay, tuyang! Papanam! Ay, Nay, apay akas na tilangam ngay may dito'y tersenak, Marituyang. Kaslada kaguram. Nagapa kami nga rod kinibadong kaumaray. Anyat nagapaan niyo. Dagijay ginatang mi nga usar mi Mapanakit din iwarwaras as second-hand laeng saan a brand niyaw. Awam matidakas na, no'y baga na ti kasta. Una, ngam nakababaing kadagiti kabarangayan tayaw. Anya laengan nga ti panunutan da.
second hand laang, ti kabailan mi agatangan. Kano gumagatang akmat iti second hand nga usar ko. Ah, kastaya maray. Wan, oray da maribanang. Gumatgatang damot iti second hand. Iso adi mo ibaen. Tinapatag, sana naggapoy ti dakas. Ay, si kamot ti masabat ko dito'y dalan, marituyang. Ay, sa dino tinagapwam? Di taman ayan ni Mari ko nang maray. Napanak la nagtambay di tatirsina na. San kami ngamin nga kinkin na awatan kin ni badung ko. Anya ayati saan nyo ang nagkinaawatan. Amang ano adamot maitulong ko. Dagiti sikunhan nga usar may maray. Nagulbudak nga main. Iso ang nagungot ni badong. Eh, saan mo't ngamin amasapol nga agulbud ka, maray? Wan nga rod maray. Kamalik day ta. Nasaya at mo't no naka-Ameris kan, marituyang. Pasensya kayon amaray no nagulbudak ka na kayaw. Okay lang kanyak. Alang nga rod maray. Agpatuloy akaw. Ala, agan-anad ka. Ay, umayak to manan makibuya iti TV yo. No awan ti aramidak Wan maray! Ada akon badong. Nasaya at matanagawid kan. Dahito yung ginatang ko abangos. Agsidata man mo't iti bangos. Iti sumpay lang di talamisaan talutuag to na madamdama. Aha. Ay, badong. Pasensya kan kadagiti madian na isaw-sawang kuken kaitay. Ha? Ay mawatan ka magkiday tuyang. Ngaminton sumaron na di mon ulitan, wan? Wan, nakapagpanunot ako. Ay na. Maragsa ka nakmat no kasta tuyang. Saan ang nakababae no sikan hanlaeng to usarta. Ti napatag, kabailan ta agatangan. Ti nakababae no naggapo iti takaw dagiti usarta. Wan, maawata kon badong. Uray da marikwanan kan maribanang at damot gayam usar da second hand. Ketuan mate, nakita kiti na minsan, iti na panak nakikape iti balay da pari inteng. Iso adi mo ibaen, asikan halaeng ti usarta. Ay, nanatoyang. Saan mo nga ibain no second hand dagiti usaryo? Tinapatag at nagnaod itinagrigatan niyo. Kapitan, umayak man mga lay ti trouble paskaw. Sa dino ti papanam, Ijay kabangibang nga ilay. kanya nga iti ikabil ko dito'y arason, iti panagbiyahay. At da ngamin kumarek ijay nga ag-birthday. Mapanak maki-birthday. Na, makibirthday ka lang? Wen, kapitan, ado ti sagana di kumarek. Adda salad, pansit, aglitsyon kanupay kag. Makapabisin anya bay. Ay na, adda kanupay fried chicken, kapitan. Adobo, ken adda kanupay litsyon abaka. Ay na, mabisin ako na. Ang barito yang. Saan ka nga ikan iti travel pass mo Anya, unay kamutan, kapitan. Nagdamag-damag ka kanyak, di nakmat gayam ikan iti travel pass ko. Dagiti lang napapatag ti papanan na ti maikan iti travel pass. Numapan ka lang maki-birthday. No pwede. Diala ko man imbagbaga dagiti sagana na. Di nakmat lagayam ikan iti travel pass ko. Ha? Nay, apay ang nakadumog ka na natuyang. Marurudak kin ni kapitan. At dan samot pababuran na. Apay akas ta tinakunam. Dubaw daw atak ngamin iti travel pass ko. Tamapanak ko mamaki birthday. Di naki din inikan. Ay, mapan ka lang mo't gaya maki-birthday. Saan mo't anisisita dayta? Saan kit din kat mapanak nga rod makipangan? Makipangan kan tulangan inton birthday. Ah, birthday kaya? One mate, dandanin ti birthday. Aya. Sana na masapol ang mga lakay ti travel pass mau. Tadito'y lang mo't barangay tayo ti pag-birthday. Maray, apay. Pudno adandanin birthday ni Kwaraw. Ne,
Anya ita, aywan, dandaning agpaiso ti birthday na. Adda nga ta isagana na. Jak ammo maray. Jak lamamati nga adda sagana na maray. Na, apay asaan ka amamate? Pangalaan na ngay mat iti kwarta na. Kat agdra-drive laang mat iti tricycle. Sa bagay, uray siya, jackpot chen nga addan to kwarta ni Kwarog, nga aramatin nanto no agkasangay. Ngarod pangalaan na nga iti kwarta na. Na, ay, anya ti ulakan niyo. Ha? Ay, Kwan. Dalang pagsarsaritaan mi kini Uncle Kaw, anday. Ay, di mo ibagbaga ka ni Antem. Na, Wanang gail. anya day ta anya ti saan na nga ibagbaga kanya. Da. Sus, nangag na ang gail. Apay nga ta, di mo't lang tulangan ni Antem. Bakit mutin? Na. Ah. Ha? Kayat mo gayam ngagbalinak atulang, inteng? Tapno jak mangag dagiti yar arasa asmaw kan ni Kwarog? Ay, Kwarog, agkatawa talain. Agkatawa ta. Wanang gail. Sa bagay, ag kinawatan ta, uray katawalaan. Wait. Na! Apay anak katawa kayo manan! Maray, amom ka di adandanin birthday ni Kwaraw. Kaano ka na? Intun umay alawasan. Domingo ka no day jahi. Kahit anya kanungay ti mapasamak no birthday na. Jak man amo. Mamati ka mat nga dasagana na. Awan to pa'y pagpapukis na. Nakalamlampaw. Naitanto kapag sagananan iti birthday na. Isumati ko na. Kano saan nga agsagsagana ni Kwarog? Sapay na ibaga na kanya kaun. Na, kaya't mo asawan? Inimbitaran na ka? Katwan. Sa dinak pa inimbitaran? Napili laang siguro adag iti imbitaran na. Apay nga tangay. Imbitaran na kanto mo laang siguro. Uraya maray. Jake, apay rin awit mo awalays. Nagwali sa kiji kalsada, muklo. Apay nga agwalis ka. Imbaunak ni Uncle Kaw. Kalt, tong palamat, Una, Uncle ko nga raw. mapantakid aginom. Adda pulutan nga awit ko Anya day ta, muklo. Adobo a manok. Umay kan. Kwa, nagwali sakpay. Umay kakit din. Nagpudot ti panawon. Di naktagtagan muklaw. Inak pa agwalays. Apay, anya ti ipapaaramid mo kan ni Kwarog? Imbaon kong agmula itinatag di tarubayan. Na, kaasim at nga agparot ka dagiti root. Numalpas na. Sumakdon tumadain. Ay, apay nga agsasaruno ti ipaaramid mo kan Kwana. Numalpas ngagsak daw. Aglinis iti barangay hall. Na, di ka lang maasyan kan Kwana? Adamo tangdan na. Mabalin ay apagtrabaho nga awan tangdan na. Ay, sapay dandani kasangay na. Hanggang tila ipapaaramid mo. Papanam na natuyang. Mapanak mga la iti travel pass ka. Papanam manin aya. Adda manin ag birthday ako maray. Di ta kabang-ibang ngaylay. Mapanak maki-birthday. Inimbitaran nak mo. Umay kan tulat tano birthday. Oo, adda mo la sagana maya. Ada, so na mabalin nga awan. Oo, mapana la maki-birthday ni Jayayan ti kumaray. Adaw ti sagana na. Ay, una yung nagatidog ti pila. Maray. Umay mga ladag ita iti travel pasta. Ay, inan-anusak tinakipila, kapitan. Itayak pa'y lagsapa. Ita, malumon. Sakpay, dara siyo dito. Kapay nakipila ka ayan. Kita mumon Jak amaw. Noon niya ti masapul mo. Umayak mo't mga lay ti travel pass Pwede ko pa mutawan. Sa di naman ang tipapanam. Ijay kabang-ibang nga ilay.
Anyat aramidem ijay. Nadagsakit ako maray ka mapan ko bisita. Ay, jepod no ti bagam. No, bagak jepod no, di nakmat ikan iti travel pass ka. Anya ayat ti rason na mapan ka ijay. Mapanak nga rod makibirthday, kapitan. Ay, saan ka ikan? Na, unay kamutan, kapitan. Dinak lang nga rod inikan iday, dinak man ikan itan. Ay, saan nga importante ti rason mo? Isa di ka ikan. Ah! Makaungot akong, kapitan. Muray! Di kalakuman imbot botos iday. Uray anya ti bagbagam. Saan ka nga ikan? An-anwam day tatimba nga awit mo, Kwarog. Punwag ka no jay drama pagdigos ni Uncle ka, wantay. Nga gadon ti may sa adram, Unantay. ay mabandog ka laeng. Ado ti paparamid kanyak ni Uncle ka. Nagikata ka nun to pa iti uban na. Kat no nagado ti uban na, kasla uban amin ang abuok na. Ikatak ka no amin, antay. Ay sos, nagtulnog kamot unayan kan ni Uncle mo, Kwarog. Amin maten nga ibagana katong palam. At dangamin yung karina kanya kantay. Ah, Miso nga lang, panawan kayong tayo na ako nagsak daw. Makaungot akong. Talaga makaungot akong maray. Ne, apay maray. Kasana, dinak manan inikan ni kapitan iti travel pass ka. Namin duan adinak inikan. No kasta. Sika je pagsarsaritaan da je barangay. Tay bakit anamidwa asaan anaikan iti travel pass. Amaw nga dagura kanyak ni kapitan. Iso adinak kayat nga ikan iti travel pass. Ay namare, awan tigura kan ni kapitan. Iso asaan na ka nga inikan iti travel pass. Ta saan anasisita ti papanam. Makipanganak, maray. Sankit din anasisita dayta. Ay na, ado talaga ti gumurgura. Gaputa saan damay kan iti travel pass. May saak ditan. Tatipod na. Adda paburan ni kapitan. Mare, anya di intulod di limabas atra. ne, jakam mo maray. Addan samot intulod na. Ay, jak pa'y ngamin nagawid ijay balay may. Iso ajak amaw no anya ti intulod ti trak nga ibagbagam. Kasla nakitak mo't anaggapo iji balayo, mare. Na, ang awan mo ti amok nga inorder ni Inteng. Ay kating kakitaan Sige nga ron, Mare. Ituloy tanto ti agsarita. Wan mare, agsublikan taw no bigat. Ta ituloy ta tagsarsarita. Inteng, apay dagito'y nagado at ugaw kan lamisaan nga in-deliver jay truck. Agaramid tayo iti damara ta ada silibraran tayo. Na, anya day ta? Aguray ka. Birthday, kantay. Nanggag mo? Na, kasla agkasarmatan ni Kwarog. At siya pa'y sound system Ay, agasam day ta? Apay, adaya kwartam Kwarog. Uncle? Sakti maka mo iti gastos dungaw. Na, nangalaam iti kwarta. Di mo ayaan mo nga day duldulin ko. Kwaraw, Abay, Uncle. intagatangan di tarakan na baboy ni Nana Matuya. Oh, dagita itarakan ko ababoy, kapitan. Uncle, kasla nakulbet-met dagi tatarakan ni Nana to yan. Pagka na ang anak ko ba? Basta nakulbet. Maray, nakulbet sa nagiti baboy mo. Oh, nagko na. Uray kadilam da ito baboy ko Oh, naglukmag. Kwaraw, sa lungay, katangan ta. Apay ngagparti kaya, kapitan. Birthday nga raw. Adamot gayam sa gana ni Kwaraw. Imbagakmat kan ka idain. Awan tumat nga minti bilib mo kanyak. Ni Uncle ko ti makamo iti sagana. Ay, pud na, kapitan. What? Umay kayo to balay. Nagdapay pasala na. Na, Isa ka na active birthday, ti kakaiso na aka na ka. Marikwanang, anyang itar aramidum kita. Aglaklako mare. Umay kan, tamapan-tamaki birthday kini Kwaraw.
Sige Mare, umayak ka talaga, tanay. Amin na kabaranggayan tayo kat mapan maki-birthday. Isu nga rod ang mapantan. Tanay namin doan na purnada ti Jakpan na ki-birthday. Isu asulitig man ita. Ay, jakla pagarupan nga insaganaan ni Kapitan iti gusto ti birthday ni Kwarog. At damat gayam kwarta ni Kapitan nga iduldulin na. Ne. Apay nga tawan mo tanti karga to'y alkansyak nga iduldulin ko. Ay, ne. Inteng! Inteng! Ay, apay ayadong mo. Apay nga awanan ti karga da ito'y alkansyak. Kulugom apay nga awan. Kinulog-kulog kon. Ngam talaga nga awan. Inteng? Apay akas tatipan nagkita. Kwa, ajay. Nangalaam iti pinag-birthday ni Kwarog. Ay, jay kwa. Agpudno ka! Kwa, nayon kula. Anya? Kwarog! Abayangkan! Saan ka ang makibiyang dito'y Kwarog? Ngamen! Adamanan basol ni Uncle Mo! Ay, inak nga rin nagpasada! Babayaw! Kwa, dugaw. So, patak jay na po ka akwartam. Mano aya? Damagang pala ang numanaw? Kwa. Impakadam kumakanyak Taitad kumot kahit. Apay amasapol alibasem nga alaan, Sorry, dugo, sana bali? Bayada? Ay, Kapitan! Saan ahusto ti inaramid mo? Adumot ti taraken mo amabalin mo apart dyan. Ngamday tatakawem ti urnong ninanabanang iti alkansyana. Madi ti kasta. Dakes, Kapitan kapaymet nga ro. Marikwanang! Maray! Maray! Yohaw! Ay, adak dito! Unay mo day tapan nagtuktok baon. Kaya't mon samot amarbat ti tersenak. Ay, hehe, kunak ano awan ti tao? Anyat gatangem aya. Si kamoy, basta tuktok itinapig sa gumatangan. Naa, umutang ka manain. Amuklatan maray. Big-bigat nga umay ka umutang. Nakapigpig sapay mo ti panagtuktok mo. Ay na, dispensara mon amaray. Ta ipagarup ko atuleng kan. Adi mon mangag ti panagtuktok ka. Ay na, sa anak atuleng, maray. Anya mo day tapang ipagpagarupam kanya kaun. Ay, maray. Sana kagpautang. Umay ka ikan itimported a shampoo kan sabon. Oh, day tanay. Nay. Nangalaam ngay kadagita maray. Impawit mo't ajay ka anak kak ijay abroad. Nalagip nak may sikam. Ay, thank you, Mare. Kung naklaki din, no, may kaumutang. Utang lat pagkit-kita amot kanya, Mare. Sige, panawan ka pa itain nakmat ikanda, Mare, banang. Anya nga tiar aramidam di ta inteng. Nakatugaw Inkalukatanin a jari daw. Anya kumamot yan aramidum ngay. Nakatugaw. Ay si kanti mapan manglukat. Ay, inkalukatanin. Tama nga numarba jari daw. Si ka nga Ruden. Apay ngay asyak. As-asidag ka. Nagsadot ka lakit din aya. Ay, italang ang makatugaw na tao, agibaon ka pa. Ay, sino nga taaya day tang agtuk-tuk-tuk. Pakasta unay akinapig sa tipa nagtuk-tuk na. Ay, Mare, banang. Ay, si kamot lagayam. Unay matan tipa nagtuk-tuk mo. Danda ni Marban to'y ridaw may. Sigud mo't amar-marban tuwiri daw yung Maray. Na, kitaam ti bisagrana. May ikatan. Ay, unay kamutan. Ay, nasan ka kadi nga akong unget, Maray? Ay, talaga nga agungetak. Hoy, perjam matiri daw may. Oh, important lotion kan lipstick, Maray. Apay day ta. Ay, katitad ko kan ka. Ay, kasta. Ay, sige. Uray rebaam tiri daw may, Maray. Basta ada itid mo nga important.
imported. Ay, unay kan maray. Mala, awate mo. Na, agyaman ak mare. Kaibibos nga min jay lotion kan lipstick ko kat. Ay na, agyaman ak malan, marituyang. Luko na dya atuyan, ta inikanak iti trabaho. Ay, saan kan nga agungat, inteng? Tarimaanam kit din tiri daw ta. Imbis nga kuya ko'y datao nga agbuy-buya iti TV, agtarimaan akong itiri daw. Ay, tarimaanam kit din. Pabasulam kit din ni Marituyang. May lang arudan ng tad it imported a lotion kan lipstick ka. Inikan na ka? Apay nga, adinak inikaan. Apay, ag lipstick ka ayamag. Ha? Kwarog! Kwarog! Ay! Nanatuyang! Abay ngay! Di mo unay pampagan dito tricycle ko Madadaan! Ay, sus! Narakrak mo't nga agpayson di pinampag ko, kwaraw! Ay! Napiratin ti atap na. So apay awan pagpatarimaan ka. Saan mo't unay anapig sa di panang pampagkaw? Abay nga minamasapula pampagan maya. Adda nga rod itid kukin ka? Sakit ti ulo tinted mo kanyak. Oh, dahito na, nay. Imported adya kay. Ha? Imported dahi ta? Kurt, anya ngay. Uy, lalat sa dahi ito ya. Lalat ti buaya dayta, kwaraw. Uy, nalagda dahi ta, uy. Ay, katun impaw iti ka nakak iti abroad. Wow, nagmayatang pang-aram. Una, mala, ipadas mo man ta kita. Ay, katuna. Up. Ay, bagay ka. Ay, sus! Bagbagay mo talaga, kwaraw. Ay. Makaasawa ka mat siguro ditan. Ay, ang yaman ak nanatuyang Sige, nuaddan to manan itod mo nga importad. Rerak-rakam ton ti tricycle ka. Ha! Nay, itaman pa nga inwakray mo day tabuok mo, marikwanang. Wen amare, Ay na, nagbanglawn. to'y buok ko, mare. Ang utemmet at imported a shampoo. Aya, imported ti shampoo. Wen mare, inted ni Marituyang. Aya, ay, no pinasikatan laeng. Kita umat aday to'y sakak, marikwanang. Ne, apay nga ipakpakitam tagurong mo. Oh. Awam mo nagbaliwan na. Ay, ada nagbaliwan na, Maray. O, kita amat, saanan a kinurseng. Imported nga min a lotion, tinaramat ko. Na, inikan na ka mo ni Marituyang. Ay, katuan, Ay, pinaypayso nagayam dya imbaga na nga ikan na ka. Ay, wan, agkumari kami nga rod. Ay kat agkumari kami, mate. Ay, ada pa'y inted na kat. Lipstick nga imported. Ay, inikan na ka pa iti lipstick. Wan, Ay, uray siya. Duwati inted na. anya pa'y nga iti may nga inted na kan ka. Sabon nga imported mo laang mare. No agudo ngak inton bigat, isuman ti pagsabon ko. Ay, kat, agudo ngakmat inton bigat maray. Isu nga usarat mat, ja inted na nga imported a lipstick. Apay nga agudog kakit awan mo't gatangan. Nagkuna nga awan. Ay una yung tilabaga na tasipit mo. Naglipstickak nga raud. Apay aya. Medyo pimuskol kay. Uy-uyawan na kaday. Intay. Ay, ibagbagat lain. Sana kagoy uyaw. Ay, uraan niya pa iti bagbagam. Agudo nga klata, anaka lipstick, iti imported. Ay namara, inusar ko dya imported a lipstick nga inted ni Marituyang. Amok amare. Saan mon amasapol nga ibaga? Tamakitak mate. Naglabas itabibig mo. Kunak ano saan mo anadlaw. Ay, para! Para!
tricycle mo't ni Kwarog day ta pinara mapagluganan ta. May kayo agluganan. Umuna ak ngaglugan na Sige, umunakan, Maray. Ay, Kwarog. Adda masay up mo anabanglaw. Adda, kagawad. Ay, siyak day ta. Inusar ko tay sabon nga inted ni Marituyang. Kwarog. Apa yan, tay? Adda madlaw mo dito rupak. Ha? Nanayunan mo tipikas mo, antay. Husto, mate. Nakalipstick ka, Kwarog. Ay, wine. For the first time, nakita ka nag-lipstick ka, antay. Bagay ko anya. Unantay, bagay mau. Alay, mapantay yung arudan. Tanay, aldawan. Manggayam. Mabit lang nga tag-jacket ak. Up. Da. Kitain nyo mo tayo imported a jacket ko. Intad ni nana to yang. Ay, Intad namat kan ka day ta. nagmayat matan. Una, lalat day tawi. Original alalat. Mabalin nga ang rain no awan ti pulutanan. Na, Apay, ti kunayaw. Da kayo lang tinik ka ni nana to yang. Uray sakmat Angkay, kita am dito yung jacket ko ngayon ni nana to yang aw. Ay, hindi ka na ka iti jacket? Dahito na imported. Lalat ka no ti buhaya day tao eh. Pinain na. Ha? Apay nga ang utang. Saan alala ti buaya? Anya nga Lalat ti elepante? Ha? Ay? Uray asinon ti akin lalat. Ti importante. Imported. Ay. Apay ang kail. Saan mo mo't abagay? Mas bagay ko mo't. Apay mo't anak ko na masaan ko abagay. Pimangit ka. Saan mo't Padasim nga katay. Ha? Up. Up. Anday ta, may katay. Oh, mas gwapo ka. Ha? Hindi ka agsuot iti jacket. Isuot mo manay. Up. Ha? Oh, anday ta. Pimangit ka manin. Ha? Ura kita may tisarme. 5 ka tilangam. Panyamat na ng kail. Di mo matibaga ti kastaa. Kita ang amin. Adan 5 kay ka itilangam. Ngam iti siya. Ha? Si Binti titawan mau. Kahit mo asawan, agrup-rupa nga ite. Nayon ng pa iti 5. 85? Ay, naglakayak magtangay. Iso nga itid mo kanya kung day ta jacket. Ha? Ay, jakayat nga ito ng kang. Itid mo. Jakayat. Itid mo. Sige man langan. Daytoy awang ka. Dan imported jacket ko. Ay, di pa panam ngayang ka. Mapanak aja barangay ha. Ipasikat ko ti jacket ka. Maray, aglinongak man pa'y dito'y tersinam. Apay ngamin asaan ka nagpayong. Kanay nagpudot ti panawan. Asidagmat lang ti papanak. Di tala ang barangay hall. Sa anak-anak ka duty ita. Ni kapitan tinaka-duty. Ay husto. Ay nakman itad day ti imported a sapatos ken jacket. At dapay t-shirt na. Nagadumot ta itad mo kang kwanan. Siyempre mo't amaray. Iso nga ron ti paborito ka kapitan. Inyod udim nga ikan. Ngam iso magayam ti kaadwan. Ay na inreserbak ngamin ken kuana dagitoy napipintas. Ay, syakla ko man ti inyod udim, maray. Tapno amin ang napipintas ka mapan kanya. Di ka kadimadagan maray. Tainton sumaruno nga agpaw itmanan jay ka anaka. Yud udi kanto nga ikanay. Maraw! Apay, nanatuyang. Ay umisum kamot Nakalidliday kamot. Makasangsangit ang tupay. Taapay? Kasanaw. Inalan ni uncle ko jinted mo a jacket ka. Inala na? Kung nanasaan ko kano a bagay. Lumakay kano tilangak no isuot ka. Kahit intad mo, Mike? Wala na. Ibagbaga namot nga mina pumangitak no isuot ka.
Numapan ko kumaitid kan kuan na daytoy sapatos kan jacket. Oray daytoy t-shirt. Ikampay lang, katinalan ti jacket ka. Asyak tinaawanan. Ay, wan nga raw. Kasi akmat. Kita mo. Bangking ti chinilas ka. Naa, wan nga agpaisaw. Kita am dito yung t-shirt ka. Ay, sos, naabutanan ti kilikili na. Ay, kasi ka talaga. Malala, di ka nagsangit. Si kanti pang tedak kadagitaw, imbes ani Uncle Ma. Ay, thank you, ana na to yan. At ang t-shirt ka, at dapay jacket ka. Dapay sapatos, Ma. Isuasaan mo nga apalan ni Uncle Mo, aqua raw. Taad-adaw ti itad kukan ka. Yes! Uncle! Kita am dito yung t-shirt ka. Nangalami ti dayta. Intad ni nana to yan. Kita am pa dito yung jacket ko. Op! Ina. May mayat dito yung am dito jacket, ma. Ay, kwarag. Ha? Sino ka ta? Ay, kita ma. Ang tapay sapatos ko. Op! Aguri ka man, nangalami ti dayta. Intad amin ni nana to yan. Itad na kumakan ka. Ngam inalamat ti jacket ka. Iswa siya kung tinangtadan na kadagitaw eh. Ay, saan? Agsino ka ta, kwarog? Apay ngay. Inalam nga rodon ti jacket ka. Sige, dita ka. Ay, kwarog! Agsubli ka! Agsino ka ta! Ay! Wow! Saan ka naimot itaan na natoyang? Kasta ti mayat. Tati mangtad, maikantuman. Kat si kamat kapitan, no saan da nga intad ken ka, saan mo nga alaan. Anya nga ita, ad-adon tinaawat ni Kwaro. Ala sigay, ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang liabida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.